yemoho nyina akwaba aha ye Nayanis TV na menye odoma nkoma kyerema kwame na pra na ne Twerammpon Traditionals ina ye hyiemu wa ha as a Mbiensoun yes a bro oye Mbiensoun intino achama Majero Mbiensouni oye Mfantse ana Mbiensoun ya Mfantse oye Mfantse ya akan isa se fusu tumubo and Mfantse fu na yetu ya bon pa Mfantse fu tum nyo Mfantse fu bo isa se fu bo one of obo Mbiensoun obo na is still ready so nyo so obo ana so Mbiensoun na farba no obi all kaya ha botia wuzi dam agro no nti ono otew no wo otew dam ayere no na odode be fie the man mo odode be ohina owo dam bia no do nti embiwa besen kwa na Mbiensoun ahemfie nkote na wo bon na sisara wiazere dam ndama soro sesen na yesu na yede babagum a yedi djuma no wo djumezi biara apontu biara afi afihye biara
way mention was actually for Floraba or ye Kolomashi. Mfantse Zinibi. Kolomashi Mfantse Kolomashi. Na ya zebra sisi. Aha Nayanis TV. Yamahum eyidado. Inti ye bobo Kolomashi sisi ya. Ewa. Oh,
Twerammpon Traditionals. Yenye hwan rogwar. Ewa Nayanis Studios wan kamfoa. Inti no eya abasene ko. Mbiensoun wa abasene ko. Ena sisi ya no ye du Kolomashi. Inti Mfantse na wobo eno. Inti wobobo nkraneze. High life nyina babam. Chede slow one babawia na yeze shesho so yeze atwedo. Bebre so wo hwe hen wo Facebook ye da se papa da wo hwe hen. Inti wo mayen fanshe me. Wo mayen fanshe. Aha.
Facebook nko for hwe papa Facebook for yeda ho na ase inyo nti yasan so ye baba YouTube on chere bia ye bo Mbiensoun na yasan abo Mfantse fo yen Kolomashi na yasan abo nkranofo so won Kolomashi sisi ayezibiri betemi bio yezibiri betemi bio aha odoma koma chere makwame na pra ono na ne Twerammpon Traditionals ewo Nayanis studios aha why fireworks
Odumankoma Chema Kwamina Pra na ne Twerammpon Traditionals yeze Mfantse ayer yeze bro yire bien na yeze bro ye bohon Mbiensoun pororo inti ye bohon Mbiensoun wie no na yeze Mfantse Kolomashi no so ye di shem ye wie so ya ma Kolomashi high life nanyin inti ochama ai history bi wo ho a ebotuma akebia che bramincha wa hade ina ese Mbiensoun no Eban fin mantoma. Fin mantom for yabo. It's as a football. Bono football. And Eastern region. Baby so okay. Ina Kolomashi aba bere na yebo. Kolomashi no bira abafo na woko kon ambera no. Okay. Woko kon boat so some kind of woko kon boat. Say here no mbaya dam agree na nkranfo wodi what the jiwanyo what the twem here no the ntamafi abba mpa no one wodi the magro ama na wo de one ntwene no onyo here wona ababogura yo inti ye bobo ye ya boy no chade ya kwan ehwen yara boys ya bo na say ya no was bobia nti wa me yen sha say ye osikata wanufu araba kata wanufu wenye fi
YouTube for exclusive one. Subscribe to Nayanis TV. There's more than the background. And that one has a Twerammpon Traditionals. Oh yeah, bye bye.